Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikore mugeni tweka wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio ni mamuri aroge angikorwo murarakara ni gukungwira mama yakwa we mwiroreri witu ni kunyitanite thutha wa baby daddy ya muini we gatuikaine ta Joyce wa mama kwiyumiria na ndeto cia gicing'ing'a na gutiga mashabiki ma Joyce wa mama mathametie tunwa na muthuri uyu na uria ari mutangathi ceceni-ini ya radio ya gukena FM Munyeki Sonko the second athiete nenda-ini ciake na kurekereria ndumiriri iria arakionekana ko Miss Joyce wa mama uria mari na ndugu yake wendo na haria Munyeki Sonko auburirie ati Joyce wa mama ari mpango wake wa kando haria ndugu yao yarigiriirie gutanahirwo na kana kamwe kana gakahe na thutha ucio magitigana na Joyce wa mama agikorwo akirekereria rwimbo rwari na ndumiriri yari tari macokio kwi Munyeki Sonko akiuga ati wanjitaga mugiiki mwana wa single mother riu kioe mariboti giuthi ni kiagarurukire na since then Munyeki Sonko ni kuhithuritio ndari ahona ngoro yake na ko move on kuona last year ni akorirwo agithiruruka nyumba-ini cia mohoro na ndeto cia kumenyithia Kenya ati wa mama ari mpango wake wa kando oho tukiona Joyce wa mama ki move on na maica make na agikorwo engaged ni muini Prof Karash aria monanitie wendo muhoreru na tumaica twega na wiki muhetuku Munyeki Sonko ni umiririe na through kwitukira nenda ciake cia ukinyaniria thiini wa mutambo wake wa Facebook. Munyeki ni andikite ndumiriri no akauga ati rejoice for your mama, happy and fruitful day stroke month na gaikorwo emphasize Joyce na mama na capital letters na gwikira background ya lavi heart akionekana gususwo kana kwendiriria kiundu kia wendo. Ndumiriri no yake kiguciriria mashabiki make aria mamutwarithitie mahenya Thomas ariwe wa mbere kuga we Buddha ishaenda you are so annoying with your simping akimwira ni anogetie andu na giko giki giake ya gwitindikiriria kuhe romantic attention ya wendo ni baby mama wake Joyce wa mama haria Munyeki acoketie na kuga Thomas so it's annoying to praise my mama kweli mumerogwo. Munyeki agicokeria aria mamukiriire agi praise his mama akiuga ni ta kurogwo blessed Irene akimwira ati results za kufanya mwanamke madharau then she becomes successful in life 10 times more than you kuhil haikuangi rahisi happy new month to her. Moya wa buru agakiuga hujai move on. Diana Masha kamwira ati ni wa miss nyina waka na gaku yanda na kirekia dereti no na kuga ati hujai amini aliolewa wacha kutuchanganya. Si dwe Kikuyu Daily News subscribe.